Barita halalas niroha godang. Hami sian humas na poso diaspora. Manggokon hamuna. Haanggi nang pinaribo. Dohot na adong di grup diaspora. Ima naik tapatupama songo acara pertanyaan pada. Nama buat tema hidup dalam kasih. Mana mengulu di bagasan polo. Ima natapatupa di hari Minggu 27 Juni 2021. Songon perhubas di diaspora patupaho. Sada horbo na pinadar. 2. Tempe na niura. 3. Ayam kampung buru-buru. Dohot minuman mineral berkualitas tinggi. Aqua gelas. Harap dorohanami tuhamuna haanggi do pinaribo dohot naneng bergabung. Asara pudur hita mengadopi acara ini. Syala hadeon nirohamuna bagas udah kami. Thank you. Alanak saat ma gokodo jojo nami ale amang par musik par gocinami. Baik hamu majo godang hasa hatani.